kumsang kazakwa sumsari pakwa khan skylab space station chu khovel pona a khol buai thutin akang bang ta chu kan leya anron tlanuala lephi mithiam ten experiment neinan hun rei tak an lo man to na munani NASA chuan leya ron tadar te chu anjon khom kim vek to thu han soya ma se mu mai an nei tat mai kumsang ni pasarinin Western Australia mi pakhathian phone booth man mo takin alo pana athen nu chuan rom khopuya omek NASA athok biochemist Dr. Hero Martins kurlok lok hian havabia NASA space tank katangin thilmak tak karon chuaka abul na ya te chu an thi ZEL hatia reivak lova anin biak na line atop zui Dr. Martins chuan aron khol na chu trace tirin darkar somni pasari liam nu chuan havathenga reivak lova Pentagon bioterror operatives Robert le Trini hanron theng ve ngal Dr. Martins chuan an mission alo soi zungzunga sariko kum khan NASA in space station tank then khat helai borvela ta hi hanzong muzo lova mi pakhatin chu halo thukru niom takani tun nai khan mi pui mu turin a phau chuaka ponisa in achunga chemical muarto chu tinungin thilnung parasite shin kai chon thei asiam phani atia su tha thapin tank komna lam chu an pan ngal khochung alo re thiapa reivak lova Dr. Martinsin NASA tank chu muin anen fiavel chuan thilnung hring deuh dup chu adar chakle ti a hmu theiani Robert in man de tirin uluk takinena parasite te chu ronin phu thutin Martins a phu deuh zoka chutilai chuan Trini khan inchunga chhovak turin aron chil Dr. Martins London lai chuan thilnung kha a phei khok nuai atangin alo lu chho mana inchunga chuan ruang TAKSA in phel dar vek ro rupin an lo let phung Dr. chuan an TAKSA lu chilin a fan chuakanga an nervous system le han thuaka khoi nuwa parasite te chuan a thunun zuya atopa han puak darani don hi atia chulai mun chu ti puak dar vek tura shilin Dr. chuan a sample halale te tea an le de lai chuan thil hring a khu chuak ta phut mai Dr. Martins chuan a TAKSA chu a thunun zo to lova Robert ten shri akai ti han lo she thiam ngal Dr. chu motora lutin Trini hasuman trepa Robert tan ron chanin a hnung zangru atina pha Dr. kham motor tangin aron chuaka Trini nen pistol hanin chu boi ngal atopa Dr. chuan alak saka Trini hatin taran mai Dr. chuan a TAKSA thunun sham atuma ama chu pistola intinin akmet puak tani hemi nu hian US sipai hanron kala thilnung parasite kha a sample lain chulai mun chu anti puak dar vekani anrama sample chulain Kansas US military army te thil da shanna mun leinuai cold storage sa uluk takin anda thataka ven ani bok kumavei zela US military security te chuan anom na chu an chuasana kumsang ni som ni panga aron in her chua meop chuan mimal thil da thatna mun self storage facility tan company lian ve tak pakhat asin ton ten an lo leitoni tlaya zan lama duty turin Travisan storage salopan meka avathen chuan chuna duty thin griffin an Travis nena zana storage chu rok adu thu asoya ma se Travis chuan thil sualti adu lo thuin alo chang griffin an kathurwal pui theilo che ani chuan melma kan ni ti na ni mai atia a ho san tani khothim nu chuan Travisan CCTV camera an check kwal vela zana duty thar Naomi halo vei thau thawa reivak lova abung ruala turin Mary aron langlol Travisan chabi apek nu chuan in hnuai lama chukin a storage sa zukhonga kum tam tak liam ta boral to an pa thlalakenin alung chele a pistol pai haron phora in ka hlum tumin hain tin ran ma se ha thullea
abung rozinga chuan amu hil zui ta ni hemi nu hian Travis chuan story angai thla ram sa ram nion tak a hretlat mai ngai thalo taka hoi kwal velin thil dang lam engma mulova Naomi ko chovin Travis chuan mani chawa duty anin thinzia te alo soiluama Naomi pon thomak tak kha a shevele in melchian na te anneya chuti lai chuan a bial pahlui mai kan Naomi ron kholin anin hnial deuh nak naka phone da nu chuan an pahnin thom an sheleta bang phena tanga ron chuak ani tian ria Travis chuan chut chiata durum rum Naomi nena kan ti phui le vek don nia hatia Naomi mai kan ron khol lein a pick up du to lawani heti la hian Robert Khan zanlaya phone call adonga thau chuakin US military base atangin halonia Robert an avazo chian chuan Kansas an storage luya tang khan alamari thu habigelin aron shil Robert mangang e mema uluk taka thil shilin minute som ko nuwa kawatheng pheidona karal thuam zong zong kumsang ni pakwa khan clean storage sa kada alis ka ziana I muang kamamo vekani Kansas ka thlen vele minron pedonia hatia mase abigelin phalna mun san san atanga la ka ngai thu shil Robert chuan chutiang hun kan nei to lo thil nung te kha an try dar vei chuan khovel chiatna a thlengani mai a hlawom zia mit nge in ka hmu to ni kholum chak lutuk wang hian an nung le ani ti ka hria min pui ram ro atilia abigelin ole tia changin anin biakna Robertan ati top ta ni Travis ten bang an lo chuko to a chunga chuan alarm light lo eng phezeu zewin July chu tun ma military hovin storage room and control na munani achunga chuan me palawoma leihnuaya storage zong zong hin kalpona langin Naomi hapur thar mema Travis nena until thuru po kan humai thesin zuk en fiang miang hatia me phla chu lain an chuk khatani heti lai hian mai karon langa kota motor parkin athanata deuh nuam me patang chuan kongka omna Naomi chuan a hretheya bang rong an hnoi nan to chu Travis an atho hong thuai alarm arilea Max le electronics thil hlui to tak takalawoma antei kwal ruk ruk nu chuan leihnwai thuk tak lu thakna an mu chuakani heti lai hian mai kan Naomi khola tuma alak thei lo wangin message sa hutchia Naomi zo te halo ka phluma phone da nu chuan a motor nung ari deuh ruk ruk wa hongdek dekin zo te chu alo la thilawa storage satanga chuak parasite shi halo kai manani mike chuan rape mema zo te chu motor nunga tanga zuang chuakin antenna lona apuak dar vekani Mike maya le ram nuaya ram sa te chu hawa pernuala Mike chuan shi kain ataksa parasaitin athunun ve tani Travis te khan leinuai tanel an lo thleng thatwa in kompa zelin an chanchin han soi duna Naomi hian fanu halo nei to ni thir kong khar cha tak chu an hong duna achunga lutin athim deu khupa abo ruak vodana tang chuan military in chemical thil han da thatna cold room ani ti han thethiam ngal til khata sazu thanem taklomin shi an lo kai vek to pindan chunga storage Naomin hawa bidak daka parasite shing deu hul kha alo try dar nasa to hle Travisan chhowatang atia room chu akhar ngal ona Mike alo luak tia ding chuakin akara pistol halale te Naomi ka zon hu ngai hati sapa akianga chuan sajuk shikai toron dingin storage lam chu an pan dun tani heti la hian Robert thona chuang mekin Dr. Martin si chunga thil thengkha ain let lea Abigail nen anin bele chuti lai chuan an puin anin biakna alo ngai thakara Robert nena
kala tul lawang kenza sa kan storage chu uluk takin kan sil vekalom atia masel robertan lo nialin isha thiam lawani kha kholum lutuk hian fungus tree te kha atinung le don tika chiang ani atia phone da in reivak lova arukin abigailin aron khol robert chuan trini lova bepop tur le chanchin em kim shilvek turin atia an pu bok ron lang lein anin biak na ti top Travis te khan interneta storage chanchin chu anen chianga chuti lai chuan naomin sajuk shikai vei thau awa muthut zuin elevator halo mang thlapa makati kher mai kum khatliam da khan parasite thil nung sing khan cold storage salo chua san toa darkar khatliam ta khan chukchuwa hri chu kai photin chu chuan saju akai lia chukchu chu wak chho zelin building a chua sana mai khan haron chil pherle chia ti chuan mai ka zote ka hlum kha a han kai ta ni Travis le Naomi chuan anom na chu chuasan watan dua mase Sajuk Khan halo chang ran mai an tlan chiat nu chuan Sajuk chu apuak dara biru manin hrian kai ve lo chuta mai karon lu chat chata a mela tang chuan hria kai ve to ti an thethiam ngal mai kan Naomi nena ika angro kaluak khum don che atia pistol phorin akap zui an tlan chedun wata an thom hria in hnuai amu hil pi Mary aron har lol Travis te chu storage pakhata an birua mai kan ron zuin an thom hria satar hon atum lai chuan an lo khar chip man lau Robert Khan kenza salo thleng toa trinin lo huakin anin phur chuak dun ngalani Naomi mangang chuan US military havabia Abigailin phone lo lain Robert nen ain biak tir ngala Naomin cold storage sa parasite shidar chakdan le boina an to dan zong avashil zunga Robertan lo mangang lo ula karon thleng thoi don thil nu hring kha lo tok reng su tin acha uluk hle chuti lai chuan Travis ten in chunglama thoman shezuya griffin le ami tenin storage rock tura ron kalan ni building chunga an ron lu hnu chuan bangkwa le thil hnok noi chu muin griffinan Travis Khan min lo rok khalani mo atia in noya chukhlain storage pakhata TV an ruwa anjinga meiche pakhat chuan thil diklo om tlata hriatna anei heti la hian Robert ten trini in hanwa thleng chia clean storage sa abung roma mo zong lawlak khom sak manin Robert ta motora an thiar luta trini akal san zui Travis san chua chho nge yadua griffin te kha shikaya an ho chuan an pudar vak don ti hriain Naomin kalo puyang che tangdun kan ni hi alo ti ve bok griffin le ami ten electronics bungrua an lo thiar chuak ngawa chuti lai chuan shikai Mike Khan wa muin aluak khum tawak mai Travis te hanron langa an lam chu pan le chatin Merin haron kap sia Mike chu apuak dar vetani Travis san Mary pistol chu lak sakin building chuasan wat turin hatia an thom griffinan nalo shetat mai Travis pistolin ron tin thuta asilai da thatura atilai chuan an bulloka storage satar aron rithuaya griffina hlau chuan asilai metper palin Travis sabana tak ala fuzui satar chu hong turin atia Travis san hakal mak Naomin griffin te chu kang thel lain aron phu shepa ona Travis te chu tlan chuakin Robert aron thlengve chia Robert tan hrian kai ve lo ti afia hnu chuan PPE suit haturin hatia bom ko mulein cold storage sa khan inzuk kamanga minute som chia ron chuale nan hunin nei ti hriang cheu atia heti lai hian griffin a thian ten hrian lo kai deu vek toa a then an puak dara griffin amang ang to hle
Travis le Naomi te chuan PPE hain building chunga an lut lea Robert tan Griffin te motor ke halo hol thep ve bok Abigail Khan thermal camera mangin shikai omna halo shil zela ona chuan pakhat ka phlumin a hnungzang na haladam chiang lo bok nen Robert a laptop heti la hian Travis le Naomi leihnoi tunnel po thlak na cold storage somna khan bumlian tak anlo khai thlame ka storage sa anvalu pui chuan thil nung hring kha alo dar nuai to bom chuan la chuak wata minute rukvel chi hun lo nei to in Robert Khan alo met dai to Travis te chu an chuak wat Griffin Khan building chuasan nge yatuma athian te shikai to chu ka popin ona Robert ma ading ran chuti lai chuan trini aron thlenga Griffin chu ka phlumin Travis te po anron chuak lol Robert kai thauwatin an vai chuan motora an lut ngala an bom kam halo puak ve chia bok chak taka tlan chuakin bom puak chuan building le achung leihnua om zong zong ati cheveka Travis te chu an vain an himsha mani hemi nu hian US military storage luya thil then dan le chi zong zong then fai ani to thu news sa halo puanga Robert damdo ina omin Abigailin aron kana an voi khat in huna ni Travis le Naomi te lim takin parka anom duna Naomi fanu in fiam chuenin nuaman titlang le heti lai hian han pia lok ram hnuaya chuan sajuk pakhat aron langa shi alo kai ve rengani